Znači, niti je jednostavan, niti je jeftin, niti je brz. Da odmah neke stvari na početku razjasnimo na ovom predavanju. Je li content marketing besplatan? Nije. Zašto? Zato što zahtjeva vrijeme, a vrijeme je novac, tako da content marketing nipošto nije besplatan. Ne znači da morate fizički davati kune i eure u nešto, ali dajete svoje vrijeme koje, opet kažem, nešto vrijedi, salesmeni nisu jeftini. Je li content marketing jednostavan? Nije. Kad meni kažu pa to je jednostavno, kažem ja, evo super, evo ti zadatka. Inače na svojim seminarima dajem taj zadatak, inače ova priča danas što ću vam pričati pola sata traje u mene 7 sati, pa moram malo brže ići, ali im dam zadatak, napišite 10 rečenica na temu o nama ili o meni. Znate web stranica pa imate segment o nama, a i face napišite 10 rečenica. I onda krenu, mi smo poduzeće osnovano 97. i sve ostalo. Onda se nakon treće rečenice zablokiraju jer ne znaju što napisati. Znači nije jednostavno, jer nekome pisanje recimo ide puno prirodnije, kad kažem pojam pisanje ili nekakva priča, a nekome ide puno teže. Postoje se rezultati brzo? Nisu. Odmah vam mogu reći, ako ćete pojam content marketinga razmišljati, evo sad ću ja napisati jedan članak na LinkedInu ili jedan blog post i da vidimo ću li dobiti milijune, nećete, ajde nemojte ga niti pisati. Znači niti je jednostavan, niti je jeftin, niti je brz.